kani to ka message kayonga kawa kerpada yepi ki kon yang ka arpoler by clear constituency senyau bahabi ya kerjan yang ham thau yite jing duna yang ka umru ha lode biya de wo sia sepi ki yung isem la kermana wa lemba yang kani ka message pediang binga dagate ka mensen kawa Chirham kanang wa yo poi biang sa kathong hajing to kan ga election ko ngada pukre an mentaran isnam arajar arpausan kermana wa priang bi ya kan ga jingkerpat kyonga bak da bu e biang ga jingkersan kanang wa upoi sa kathong yang ka jingjok to blai kan rat em lang chrup ko phi kam ki khon yang ka kondursi hiwro ko wi ha ko yo api ya ka met ko chat ko nang bak da ha ka te ga arpau vitrik yo pi yemi pajba chaki puling station ki yong pi nei bentau e pi ka jingkersan ka pura ki yong pi yanga khnang wo yo ya ka ne ka lak u ya kersan lang u ya kre kam lang chirup wa u emle wa emborom ni hapo ka jingelam gi mo khnang wa kate ga roi ka par unang yi ka pura penbha chu chu ni sakhmat te blagan rat u emlang chiru pi ha ka u yo pi dengan desa deni kinten kajak ekhuble phi waro kipai khon yong ka arpo ler by clear constituency kuble